nibyo igitondo cyiza ndabasuje mbifurije kugubwa neza mwese mudukurikiranye hano kuri Region Info muri iki gitondo cya tariki 23 z'ukwezi kwa 11 cyangwa se ukwezi k'ugushyingo umwaka w'2025 nkaba ngiye kugaruka ku makuru akomeye cyane amaze kuba yangira muri iki gitondo byinshi bikomeye cyane kandi bidasanzwe bimaze kuba byamenyekana. Muri iki gitondo turaza kugaruka ku makuru akomeye cyane avuga yuko Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron mu nama ya G20 cyangwa se ibihugu 20 bikomeye ku isi yongeye kugaruka ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma ndetse n'ibijyanye n'ifungurwa ryacyo byeruye ku mugaragaro, anakomoza ku mutwe wa 23. Ndaza kugaruka ku bijyanye n'aya makuru. Sibyo byonyine gusa, mu mujyi wa Goma ndetse no mu mujyi wa Bukavu amakuru akomeje kugaragaza ko abaturage bakomeje guhohoterwa biturutse ku bikorwa bari gukorerwa n'abagize itsinda ryo mu mutwe wa 23 usanzwe ugenzura ibi bice kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka wa 2025 kuva mu mujyi wa Goma ndetse no mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka wa 2025 mu mujyi wa Bukavu. Video zikomeje kugenda zicicikana, turasa kubigarukaho. Urukiko rw'akarere ka Afurika y'Uburasirazuba EASEJ ku itariki 21 kwa gatanu hari ibyo bongeye gutangaza cyangwa se gushyira hanze ku bijyanye n'idosiye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagejejeyo iregamo u Rwanda mu rubanza rurebana n'ibibazo Repubulika Demokarasi ya Kongo ifite mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Turaza kureba aho ibintu bigeze ndetse n'andi makuru akomeye cyane yongeye kugaruka kuri iyi dosiye. Sibyo gusa kandi tugufitiye guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yihanangirije umutwe wa 23. Umuvugizi w'igisirikare cya Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo aricyo FARDC General Major Sylvain Ekenge Bomusa yagize icyo atangaza ku bikorwa umutwe wa 23 maze iminsi ukora, ndetse yibutsa umutwe wa 23 ko nukomeza kugaba ibitero ndetse n'ubushotoranyi mu kunyuranya mu masezerano ya Doha na Washington bashobora kubona ibirenze ibyo bamaze iminsi babona. Ibi bikaba byafashwe nk'agasopo ku mutwe wa 23 ukomeje kugaba ibitero mu bice bigiye bitandukanye. Aya makuru ndetse n'ayandi niyo tugiye kuba twagaruka muri iki gitondo, ndetse mbwira umuntu wese wamaze gukanda subscribe cyangwa se sabone ko ari by'ingenzi kandi ari n'iby'agaciro gakomeye cyane kuba ukomeje kugenda wibana natwe hano kuri Region Info. Ari nayo mpamvu ngenda mbwira abantu niba utarajya muri groupe yacu ya WhatsApp uko zimwe muri video zikomeje kugenda zijya hagaragara, urugero nk'izi video z'ibikorwa byakozwe n'umutwe wa 23 mu mujyi ya Goma ndetse na Bukavu, kugira ngo uzibone nuko uba uri muri groupe yacu ya Songa Mbere, aho ureba muri comment ukareba link tuba twamaze kuguterekeramo. Iyo link niho ikugeza. Hanyuma rero ku bantu bifuza gushyigikira ndetse mu by'ukuri no gushima cyangwa se gushimira ibikorwa byacu, reka babwire ko mu by'ukuri muraza kutwandikira kuri nimero ikurikira: akamenyetso ko guteranya 250, akamenyetso ko guteranya 250 7 8 150 78556 cyangwa se 078 150 78556. Ni nimero yihariye ushobora gutwandikiraho, bishoboka byonyine kuyandikiraho kuri WhatsApp. Hanyuma ibindi tubivugana kuri WhatsApp, ubwo hari abashaka kwamamaza ibikorwa byabo, dore ko maze kubona ko Region Info dukurikiranwa n'abantu benshi cyane, ariko kandi ntabwo twamaza ibonetse byose. Nuvuga ngo product ushobora kwamamaza hano kuri Region Info ni product idashobora kugira ingaruka mbi kuri buri mwe uwari wese ushobora kuba wayikonsuminga cyangwa se ushobora kuba wayigura, dore ko bishoboka cyane ko n'ubundi abazayigura n'abakunzi ba Region Info. Ntabwo rero dushobora kubapfunyikira ngo tubabwire cyangwa se tubashishikarize gukora cyangwa se kuba bagura product zawe cyangwa se kuzikonsoma zitujuje ubuziranenge. Ubwo rero nuza kwamamaza hano kuri Region Info, muvandimwe, ugomba kuba ufite ibicuruzwa byujuje ubuziranenge, kuko ntabwo dushobora gutanga izo product mu cyangwa tuzigeze kuri bagenzi bacu zishobora kubangiriza ubuzima. Munyemere rero turambure aya makuru duhereye ku bijyanye na Perezida Emmanuel Macron. Bamwe mu by'ukuri ntabwo bumvaga yuko Ubufaransa bushobora kongera kugaruka kuri iyi dosiye nyuma y'ibyo umutwe wa 23 wari watangaje hakurikijwe inama yari yagarutsweho i Paris mu Bufaransa yari yatumiwemo n'umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi ndetse n'abandi bayobozi biye batandukanye. Ubufaransa bwongeye kugaragaza ko ikibuga cy'indege cya Goma kigomba kuba cyafungura ndetse bashyigikiye n'ibyo bikorwa. Ubu rero nyuma y'uko ibintu bisa nkaho byari byatuje ndetse 23 yumva ko Ubufaransa bwaravuye ku izima, amakuru yongeye kugaragaza ko cyangwa se amakuru amaze kujya hanze cyangwa se ahabona
arimo aragaragaza ko Ubufaransa butigeze buva ku izima ku byo bwatangaje. Mwenyewe perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron mu nama ya G20 niho abivugiye. Uyu mugabo akomye rutenderi. Emmanuel Macron akomye rutenderi mw'abantu mwe muri iki gitondo babwiza ukuri. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron mu butumwa yashyize hanze mu nama ya G20 yanenze ko nta bushake bugaragara ku ruhande rw'umutwe wa 23 ndetse n'abawufasha mu gucunga ikibuga cy'indege cya Goma kugira ngo gifungurwe, mu gihe leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo atahwemye kuvuga ko yakoze ibyo yasabwaga kugira ngo ibikorwa by'ikibuga cy'indege bisubukurwe cyangwa se bisubukure. Emmanuel Macron yagize ati ntabwo mbona ko imbaraga zashyizweho na 23 n'abafite mu maboko ikibuga cy'indege cya Goma kugira ngo gifungurwe, mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yujuje ibisabwa byose. Macron yasabye impande zose zifite aho zihuriye n'umutekano ndetse n'ibikorwa by'ubutabazi mu burasirazuba bwa Kongo gufata ingamba zihuse no kugaragaza ubushake bwo gutera intambwe. Anibutsa ko ikibazo kigoma gikwiriye kurebwa mbere na mbere mu rwego rw'ubutabazi bw'abaturage mbere y'izindi nyungu zose. Emmanuel Macron yibukije ko iki kibazo kigomba kuba ikibazo cy'ubutabazi bw'abaturage mbere y'izindi nyungu izo arizo zose, yaba iyi mitwe yitwaje intwaro mu kureba ati dufite ibice tugenzura cyangwa se ni ikibuga kiri mu bice tugenzura. Yasabye ko agomba kurebwa ibibazo abaturage bafite. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron mu kiganiro yagejeje ku banyamuryango ba G20 yasabye ko ikibuga cy'indege cya Goma gifungurwa mu buryo burambye kandi kigafatwa nk'urusobe rw'ibikorwa remezo by'ingenzi bigomba kurindwa. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari ukugifungura gusa, ni kimwe mu bintu, ni ikibuga kigomba kurindwa. Nicyo kintu hano yashatse gusobanura ati kigomba gufungurwa mu buryo burambye kandi gigafatwa nk'urusobe rw'ibikorwa remezo by'ingenzi bigomba kurindwa, bivuga ngo nicyongere no kwangizwa. Macron yavuze ko uburenganzira bwo gutwara abantu n'ibicuruzwa butagomba gufungwa kubera umutekano muke. Asaba ko amahanga ashyira igitutu ku mpande zirwana kugira ngo ibikorwa remezo bikore nta nkomyi. Yavuze ko gufunga cyangwa gukomeretsa ibikorwa remezo nk'iki kibuga cy'indege bibangamira ubuzima bw'abarenga miliyoni 5 batuye mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'ubuzima bw'amamiliyoni bahunze, bigateza ihungabana ry'ubukungu n'imikorere y'imiryango mpuzamahanga ishinzwe ubutabazi ku bagenerwabikorwa bakeneye ubutabazi. Macron yasabye ko hakorwa ibishoboka byose kugira ngo imiryango mpuzamahanga, ingabo ziri mu butumwa bwa Loni ndetse n'ubucuruzi bubashe kongera gukora igoma binyuze mu nyungu zijyanye no gutabara abaturage bari mu byago. Perezida Emmanuel Macron ngiye kunenga ko amasezerano yo guhagarika imirwano adakurikizwa. Avuga ko igihe impande ziri mu mvururu zidashyiraho ubushake bwa politike, abaturage ari bo babigenderamo, ari nayo mpamvu yifuza ko ibihugu bikomeye mu karere ndetse no ku rwego mpuzamahanga bifata ingamba zihuse mu kugarura umutekano urambye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndetse asoza yibutsa ko iki kibuga cy'indege cya Goma kigomba kuba cyafungurwa mbere na mbere mu rwego rw'ubutabazi bw'abaturage. Nyuma y'izindi nyungu izo arizo zose, ubutabazi bw'abaturage bugomba kuba buri ku isonga. Ikindi mu magambo yavuze, yanenze cyane rwose umutwe wa 23 ko utigeze ushyira imbaraga habe na busa mu bikorwa byo gufungura ikibuga cy'indege cya Goma, kandi ibyo bigomba nabyo kuba byafatirwa imyanzuro. Ati ibyo bigomba kuba byafatirwa imyanzuro, ntabwo tugomba gukomeza kureberera ubuzima bw'abaturage butsikirira mu by'ukuri mu bintu bidasobanutse. Asaba ko ingabo z'amahanga ndetse n'imiryango mpuzamahanga zongera mu by'ukuri kwemererwa kugera igoma ku bwinshi kugira ngo bakurikirane ibi bikorwa. Ariko by'umwihariko avuga ko imiryango irimo MONUSCO, HCR, Croix Rouge bagomba gukurikirana ibikorwa remezo nk'iki kibuga cy'indege ndetse bakareba n'impamvu bidakora, kuko bikwiye kuba bikora mu rwego rwo kugira ngo ubuzima bw'abaturage bube bwagenda neza. Tukiri kuri ibi rero, mu by'ukuri bisa nkaho bizahinduye isura. Mbere gato yuko Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa atangaza aya magambo muri G20, hari amagambo yari yavuzwe ku rwego rw'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakurikijwe ibiri kuba, dore ko mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru imirwano ikomeje kugaragara. Muri Walikale nuko, Masisi nuko, Walungu nuko, aho hose ni ibice
muri Fizi nuko ni ibice 23 ikomeje kugabamo ibitero. Ibi bitero igisirikare cya leta ya Kongo kivuga ko atari byo kwihanganira, nyuma yuko Macron nawe wumvishe avuga ko bataza gukomeza kwihanganira umutwe wa 23 bareberera wanga gufungura ikibuga cy'indege cya Goma cyangwa se gutanga uburenganzira busesuye mu ifungurwa ry'ikibuga cy'indege cya Goma nta mananiza. Ni mu gihe igisirikare cya leta ya Kongo nacyo cyari cyavuze ko mu gihe umutwe wa 23 utaramuka uhagaritse gukomeza kugaba ibitero kuri bimwe mu birindiro bya FARDC ndetse na Wazalendo uza guhura n'ishyano rikomeye cyane cyangwa se n'uruva gusenya. Nuvuga ngo ibyo bamaze iminsi babona ngo bishobora guhinduka. Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC nibwo rero zakomeje kunenga bikomeye umutwe wa 23 barizwe mu ry'uruzi rwa Kongo ukomeje kurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano, nubwo ari amasezerano aherutse kugerwaho mu biganiro, ubwo ndavuga aherutse gushyirwaho umukono i Doha. Mu kiganiro n'itangazamakuru cyabaye kuri uyu wa gatandatu ubwo twari tariki 22 mu masaha mu gitondo, nibwo umuvugizi w'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, muramuzi niwe wita General Major Sylvain Ekenge Bomusa, yavuze ko buri munsi umutwe w'inyeshyamba za 23 ubarizwa mu ry'uruzi rwa Kongo urimo uragaba ibitero ku birindiro byabo ndetse ukomeje kurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano. Uyu General Ekenge yasabye abahuza b'ibiganiro bo muri Qatar na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu cya Qatar nyine gufata ingamba zihuse kugira ngo bahangane n'ibi bikorwa byo gushaka kwagura ubutaka bivugwa kuri 23 barizwa mu ry'uruzi rwa Kongo. Icyingenzi ati ni ugufata ingamba zihuse mu kurinda ko umutwe wa 23 ukomeza ibikorwa byo gushaka kwagura ubutaka igenda yigarurira. Nubwo FARDC yemeza ko ikomeje gushyigikira inzira yo kugarura amahoro, mu by'ukuri bivuga ko hari gufatwa izindi ngamba zigomba gukomeza. Ati gufata kandi bizakomeza gufata ingamba bigomba gukomeza. Ati kandi turimo turafata ingamba zikomeye z'ubwirinzi ku butaka kugira ngo mu by'ukuri twisubize mu buryo dusubize inyuma ibyo bitero mu buryo bukomeye ubwo ari bwo bwose. Iri ni itangazo rije mu gihe mu minsi 48 ishize humvikanye imirwano mishya mu ntara za Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru mu turere twa Masisi, Walikare mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse yaba muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Ibi bikaba biteye impungenge ko ashobora kongera kubura intambara ku rwego runini hano mu burasirazuba bwa Kongo. Intambara mu by'ukuri bivuga ko ishobora kugaragaramo indege yaba izigira abadereve n'izitagira abadereve, cyane cyane ku ruhande rw'ingabo za guverinoma ya Kongo, ndetse ngo iyi mirwano ishobora kuba yagira ingaruka zikomeye cyane kurusha nuko byagiye bigendana mbere hose. Ibi rero akaba ari ibyavuzwe na General Sylvain Ekenge Bomusa agaragaza ko kwihangana cyangwa se gukomeza kureberera ibiri gukorwa n'umutwe wa 23 bishobora kurangira vuba bidatinze, mu gihe uyu mutwe wakomeza ubushotoranyi ndetse no gukomeza kurushaho kongera imbaraga mu kwagura ibice bifuza kwigarurira. Yateguje rero impinduka zishobora kuba zagaragara. Dukomeje rero no ku zindi ngingo nshuti bavandimwe, muri iki gitondo makuru akomeje kuba yamenyekana ku wa gatanu tariki 21 z'uku kwezi kwa 11 nibwo urukiko rwa Afurika y'Uburasirazuba EACG rwemeye gukomatanya imanza zitandukanye leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iregamo u Rwanda. Ni mu rubanza rurebana n'ibirego by'igerageza mu gutera igihugu ndetse no kurenga ku burenganzira bwa muntu mu ntara zirimo Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Nubwo ari icyemezo cya tekinike mu gufungura inzira, n'urukiko rutangira harimo ibikorwa byo gufungura inzira aho urukiko rugomba gutangira gusuzuma mu mizi iki kibazo. Nuvuga ngo ikibazo cyari cyatangiye gusuzumwa bundi bushya, cyangwa se ikirego cyari cyatanzwe ndetse ikiriho hari ibirego byari byatanzwe bisa nkaho biri mu matsinda. Uru rukiko rwa EACG cyangwa se urukiko rw'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba rwemeje ko rugiye gukomatanya ibirego byose hanyuma bigatangira gusuzumwa mu mizi, ariko bigakorwa icyarimwe. Iki gikorwa kije mu gihe umwuka mubi mu karere umaze igihe ugaragara, yaba mu miryango mpuzamahanga nk'uko yagiye bivuga, harimo na Loni yatangaje kenshi ko cyangwa se yagaragaje ko isa nkaho ishinja ingabo z'u Rwanda RDF kugeza ubufasha ku mutwe wa 23 urwanya ubutegetsi bwa Kinshasa mu burasirazuba bwa Kongo. U Rwanda ariko rwakomeje guhakana ibi birego, ruvuga ko ibibazo bishingiye ku makimbirane y'imbere mu gihugu no ku barwanyi
barwana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bidashingiye ku Rwanda. Ibyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagiye ishingiraho mu kirego ni ikirego Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangiye mu 2023. Leta ya Kongo Kinshasa ishinja u Rwanda kurenga ku butaka bwayo ndetse no kugira uruhare mu bikorwa byo guhohotera abaturage mu duce twa Masisi ndetse no hafi na Sake, ahabaye imirwano ikomeye hagati ya FARDC na umutwe wa 23 guhera muri 2022 mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2022. Ibirego mu by'ukuri byongerwaho n'ibindi birego bigiye bitandukanye, aho mu makuru yagiye agaragazwa ndetse mu bimenyetso birimo video n'amafoto byagaragajwe na Loni, yongeyeho ko ibikoresho ndetse bikoreshwa n'umutwe wa 23 byaba bigezwa nanone kuri uyu mutwe n'u Rwanda. Harimo nanone ingingo zigaragara muri ibi birego, harimo nk'ubufasha bwa gisirikare, ubwikorezi ndetse n'imikorere kuva kuri RDF bishyigikira M23, intwaro z'inkomoko cyangwa se zakoreshwaga n'ingabo z'u Rwanda ngo zagiye zifatirwa mu birindiro byagiye bisirwa n'umutwe wa 23 byagerwagamo n'igisirikare cya leta ya Kongo. Ibi ni bimwe mu bimenyetso ngo bizashingirwaho muri rubanza, aho hari n'abasirikare bivuga ko ngo ari abo u Rwanda bafashwe bafatirwa ku butaka bwa Kongo. Ibi rero ngo bikaba ari bimwe mu bizibiti cyangwa se bimenyetso Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagiye ishingiraho itegura iki kirego yagejeje mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Iki ni ikirego gikomeye rero gishobora kuba cyahindura ibintu, nk'uko muri kubibona ibintu bikava mu buryo bw'ibigano cyangwa se bwa diplomasi, noneho bikaba byashyirwa mu nkiko. Imiryango mpuzamahanga irimo Human Rights Watch, harimo Amnesty International nayo yagiye yamagana plutôt kwimurwa kw'abaturage ndetse no kwibasirwa kw'abasivile byavuga ko byakozwe n'umutwe wa 23 bikaba bishobora gufatwa nk'ibyaha by'intambara. U Rwanda rwo ruhakana ibi byose, runashinja Kinshasa gukorana n'umutwe wa FDLR urimo abakekwaho muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka wa 1994 yahitanye abasaga miliyoni. Impaka zagejwe rero mu rukiko i Arusha. U Rwanda binyuze mu nyandiko zashyikirijwe urukiko mu 2024 rwagaragaje ndetse runagerageza gutesha agaciro ibimenyetso Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatanze, aho ruvuga ko nta shingiro bifite ndetse ko urukiko rudafite ububasha bwo kubyemeza. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iyo yaje gusaba kongeramo ibindi bimenyetso. Bivuga ngo nyuma yaho itangiye ikirego mu 2023, Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuze ko hari n'ibindi bimenyetso simusiga cyangwa se ibizibiti yagiye ibona, yifuza ko yokongeramo ibindi bimenyetso birimo inyandiko zashyizwe mu Cyongereza ziturutse mu nzego zayo ndetse na raporo z'umuryango w'abibumbye. Urukiko rwafashe icyemezo ko izi mpande zose zizumvwa hamwe ndetse urubanza rufungurwe mu iburanishwa ry'urubanza ruherewe mu mizi. Urubanza rushobora guhindura amategeko, imikorere ndetse n'amatekano mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari mu gihe abantu bakekaga yuko ari ibisanzwe. Iyi ni rumwe mu manza za mbere zigaragaza ko igihugu kimwe cyakoresheje urukiko rw'akarere mu kurega ikindi gihugu cyarugizeho igisebo cy'agasuzuguro n'igitero cya gisirikare. Abasesenguzi mu bya politike muri Afurika bavuga ko uru rubanza rushobora gutanga umwanya wo gushimangira inshingano z'ibihugu ku birebana no gushyigikira imitwe yitwaje intwaro, gutangiza uburyo bushya bwo gukemura amakimbirane y'umutekano mu nzira z'amategeko aho kugira ngo bishingirwe gusa ku biganiro. Iyi ni imwe mu ngingo ikomeye cyane ngira ngo nkusubiriremo, gutangiza uburyo bushya bwo gukemura amakimbirane y'umutekano mu nzira z'amategeko aho kugira ngo bishingirwe gusa ku biganiro, ari nayo ngingo ya mbere mu ziteye ubwoba bishobora kugaragara nyuma y'uko iki kirego rero gisuzumwe. Hari guhindura umubano wa politike n'igisirikare mu karere k'ibiyaga bigari. Abashakashatsi bo mu itsinda rya Conflict Research Group muri University de Grand bavuga ko igihe urubanza ruzaba rumaze kurangira rushobora guhindura uko impaka z'akarere zimaze imyaka myinshi zicungwamo, zigahezwa mu biganiro aho kunyura mu mategeko. Bivuze ngo uru ni urubanza cyangwa se ni ikirego gishobora gutuma ibibazo tubana no mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari bishobora gutangira gushyirwa mu nkiko, bigakemurirwa mu nkiko, hakazamo n'ibihano aho kugira ngo bikomeze kubaho bikemurwa mu biganiro bya diplomasi cyangwa se mu buryo bwa politike, aho abenshi banavuga ko ngo bidatanga umusaruro. Andi makuru akomeye cyane akomeje kujya ahagaragara
ni mu majyaruguru ya Repubulika Demokarasi ya Kongo. N'amashusho mashya agaragaza ihohoterwa rikorerwa abasivile, ibi bikaba bivugwa mu mujyi wa Goma ndetse na Bukavu. Aya ni amashusho mashya yakwirakwijwe kuva kuwa gatandatu tariki 22 z'ukwezi kwa 11. Aya mashusho bikaba bivuga ko agaragaza imibereho mibi n'ihohoterwa bivugwa ku baturage b'abasivile barimo bakorerwa mu bice biri mu maboko y'umutwe wa 23. Ni mu mijyi irimo Goma. Amashusho bivugwa ko yafashwe n'umuturage wo mu bice bya Himbi ku muhanda wa Arindi hafi y'urusengero rwa Antioquia. Agaragaza kiongozi w'umujyi uwo bita Katembo Julie. Uyu akaba yashinzwe kuba afitanye isano n'umutwe wa 23 ndetse ngo arimo arakurikirana, yagaragaye akurikirana imodoka ya bisi yari itwaye abaturage bitewe n'ubwoba bw'umushoferi. Ngo bivugwa ko iyi nkuru ikaba ikomeza ivuga ko aba baturage bakekwaho ko banze kwitabira imirimo rusange izwi nka sarongo cyangwa se ibizwi nk'umuganda. Iyo bisi ngo yaje kugonga urukuta, abari bayirimo bamwe barakomereka, ariko ngo ntago uyu yigeze Katembo Julie ntago yigeze yita ku bakomeretse cyangwa abatakomeretse, ngo bavanwemo bose bakubitwa izakabwana nk'uko bigaragara muri aya mashusho. Ni mu mujyi wa Bukavu naho mu minsi ishize naho hari andi mashusho agaragaza abagabo bambaye igisirikare bakekwa ko barwanya 23 basuka amazi akonje ku baturage mbere yo gukomeza ibikorwa bivugwa ko ari ihohoterwa. Ibirego bivugwa mu gihe no kuwa mbere hari hamaze gutangazwa andi mashusho nk'aya yavugwaga mu mujyi wa Goma yatije umurindi impungenge ku mibereho y'abaturage bari mu bice bigenzurwa n'inyeshyamba z'umutwe wa 23. Byongera kugaragaza ko hari bamwe bashobora kuba babayeho mu by'ukuri mu buzima butari bwiza cyangwa se mu buzima bubi kubera ibyo bibazo byose. Ibi rero bikaba bije bikurikira ayo mavideo ndetse n'amashusho yakomeje kugenda ajya ahagaragara cyangwa se ajya ahabona nk'abantu mwe. Reka mbashimire mbabwire ni mwakoze cyane kudukurikirana muri iki gitondo aho turi ku itariki 23 z'ukwezi kwa 11 mwaka 2025. Bavandimwe rero reka tuze gusubira mu masaha ari imbere kuyavuga siko kuyamara, ndetse turaza kuba dusuzuma n'andi makuru arabagezweho tureba uko biraba byifashe. Ndaza kubabwira kandi n'amakuru y'ingenzi kuri Pacifique Masunzu arimo atugeraho nyuma y'uko turaba tuyasuzumye, ndetse na bamwe mu bajenerali ba FARDC uko biraba byifashe ku mirwano. Ibyo byose uraza kubisanga no kuri Region Info. Niba ugeze kuri munota ukaba utarakanda subscribe cyangwa se s'abone, reka tubikore kandi duhuriye muri songa mbere. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza, mugire umunsi mwiza.